Hello guys, welcome back to our channel. Tini video marketing helpful ngai jebor rongni open pores tongai rongni bagai. So tini angnar bai kaisa product share khanya busungo. Among khai kobo Nature's Your Nail Pores and Mark Serum. O product marketing help for open pores rongni bagai. Te o product ni kabang ma benefit bu tongo tam khai saiman layana. First sengkangke jolini na open pores tongkangke nangomuni use kagangke hamai khangai tabuk to kisang gan sing pimples rokung khujago gan sa open pores ngi thango ani bagi pimples ka ma tongoino open pores ungjak nani ora mukhango gangau use khai tabuk ar mukhang te se clean hain kha logi mangkhana norok second hinke jodi norong ni scratch mark te fine line ni problem tongkangke hayake jespon mukhango pimple rokung fan dag rokung khangke abono bo thikhanya ni help khayo hinke third hingangke jodi nang o product ni use khai ke abo nini skin no smooth and soft khanya ni help khayo te or 100% pure and cold press oil use khaijogo hunke haidi normo funugana o product bahai tabo funugan tam normo bom hai product ni product ki kamte heke phayo heke zingbini amti hai hinke omo marketing helpful product te natural bo noro omo na easily norong face apply khaimano phatingke funugana bahike apply khaini bono sgang fa sanga mukhang suina di clean khaiye an mukhang sujak no ang abo video khaini ni mukhang suina jak abon poreng kanke iko serum no klogui kisa product na di hinke kepalo mukhang go khaiye haike roi haike circular musana use khai dibo no mukhango bo iko na haringe full bike engan se mukhang bu sukchung khang thangka ni noro omno sala duibar use khai mara fungo waisa sarego waisa norong na oily skin hangka noro omno sala waisa use khai di tang ke omo all base product pula hangke belai oily skin ote sho oil full kangangke belai oiling thangai mukhang abun bagai hore yaka fungo sala waisa use khai jo norong ni oily skin gan ke dry skin ang sala duibar use khayo hangke jodi noro omno morning go use khai kangangke use khai be mani pore phatarong khuna sakang sunscreen funani tapok bi tangeng kangke obono fulbai man pore satingo ongkhui meya ambagi sigam sunscreen fulman pore phatarong khoi te sunscreen bo natural no use khai de tangi ngangke om natural product ngangke jodi norok sunscreen chemical wara use khai ngangke effect bu khai mano amun bagi natural sunscreen no use khai di norok sunscreen use khai ngangke bo jodi om so guys of product ni price ngka 480 rupees jodi norok use khai bu sungangke ang description te comment no link ri rowana norok check out khai mano ajaga kabama offer boruwo borok hingga norok tesa kom kom mani mano ambagi check khaina di busuk tabu komuni price hingke norok try khaina di product nga bahing jaka no sariamon pore o product nge tini video asu jora dang sen tata bye bye te se malai norok wete kaisa katal video bye tata